bize kattıklarını hakkıyla değerlendirmek zorundayız. Bu noktada د پارلمانتو ترکیه پیشنهادنامه کو دستوری د ارتش ترکیه له سوریه و عراق اپراسیون در سینوری پک بینم حتی سوریه که جوتما سال 2021 کان تدریش کردن به وی بریاری اگر اپراسیون کنویا ترکیه بو سر روجاوای کردستان جی جرکدن روجاوی ده هر چقدر نونری تایبتی امریکایی بو سوریه جیمز جفری گوتبکو ترکیه ادیل دجیه پگو حسدی اپراسیون پک نای نجی بردب که سر حکومت ترکیه ابراهیم کالن او گوتنین جفری دروان و گوت دبکو هرگاه اپراسیونک ل سوریه بو سر روجلات چمی فرادی پک بیم و گر آمریکا و روسیه پگی جهریم در نخن اوی بو اپراسیون مسئله چرا سر بکن ببوچون هن پسپوران چند صدم هنکو ترکیه اپراسیونک بو سر روجاوا پک بینم اونها بنگه هاوی کی تی آوا کرن güvenli bölge hayali, ideali hala د سر ترکیه ده خیال آواکرنا دورک اوله لسوریه و روژاوا و بجهکرنا همو پنابرین لترکیه لوی داره هیج هیا. لگل ویا که اگر اک زیده یکو ترکیه للیبیا و دریای نوراست تاویز دانه اوروپا و روسیای برانبری ویجی بو اپراسیون سر روژاوا ایرینی آوان ورگرتیه. هر وها حکومت ترکیه جبوگو هزا خوایا نوا ولد دجی زده بکه بری جی اپراسیون وها کربون و وی جاره جی ده بوان سدمان بری خواه بده روژاوا. لگوری پسپور روجلات نوین حسن مسعود اندرجی سدما بریار اپراسیون ترکیه بو سر روجاوای کردستانی جداییم او ده تقاض او اپراسیون بیل درخستن. Operasyon sinyali vermesinin temel sebebi Türkiye ve Amerika... Sedema sereke yekû Tirkiye sinyala operasyoneke bo ser rojhilatê Çemê Firatê daye ev e. Di navbera Tirkiye û Amerîkayê de guftûgoyên ku bila YPG ji bin bandora PKK bê derxistin û bibe aktoreke legal heta niha encam nedaye. Tirkiye dibêje serkirdeyên YPG ji PKK tên û YPG niha weke pêkhateyeke PKK ye û daxwaz ji Amerîkayê dike ku van serkirdeyan radestî Tirkiye bike û YPG ji PKK dûr bixe. Lê Amerîkayê heta niha ev daxwaz pêk neaniye. Loma Tirkiye biryara operasyonê da. هر وها وزارت براونی ترکیه جراگاند کو جالیه یه پگی و ابچن هفتن ایریش لسر بارگه هوانیین دنوا خاکا سوری دا پیکتین و او ایریش بردوام بکن اوی نچاری اپراسیون که سر روجلات چمی فراتی پیک بینن. ریوبری خوصری روجاوای کردستان جد بیجم ترکیه او ریخستن دبن کنترول اوی دا آمادکاریان دکن کو قتل عام مزن لروجاوا پیک بینن. ورال ایریشمیش كردستان 24 أنقرة ومن دون سابق إنذار تخلوا عنا بقرارات ظالمة